Hello members of HubTab Academy. Today we are going to see how to express our disagreement with opinion given by somebody. ገለሰባት ርኢቶኹም ከለዉ ነቲ ርኢቶ ከመይ ጌርና ዘይምስማዕና ንገልጽ ዝብል ክንርኢና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ለሰን ከመይ ጌርና ምስማዕና ንገልጽ ርኢና ሕጂ ምስማዕኻ ምግላጽ ፖዚቲቭ ዝኾነ ፀገም የብሉን ዘይምስማዕኻ ግን ነቲ ርኢቶ ዝሃበ ሰብ ኦፈንድ ክገብሮ ወይ ሕማቕ ከም ዝስምዖ ገብር ትኽእል we need more care ድሓሸ ቋንቋ ዝያዳ ልዙብ ዝኾነ ኣባህላ የድልና ስለዚ ነዚና ክንብሎም ማዓልቲ let's go probably ኣብ ሰለስተ ከፊልና ንሪኢና እቲ ቀዳማይ ነቲ ርኢቶ ዝሃበ ሰብ ሓሳቡ ተቐቢልካ ሓሳቡ ሪስፔክት ከም ትገብሮ ከም ተኽብሮ እንዳርኣኻ ፖላይት ብዝኾነ መገዲ እቲ ካልኣይ ኒውትራል ደይምስማዕካ ጥራሕ ምግላፅ ኣብ ሳልሳይ ከዓ ተሪር ዝኾነ ናይ ደይምስማዕካ መግለፅታት ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ቀዳማይ ንጀምር ፖላይት I think I see your point. I see your point, John. I see your point, but I see your point እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ ወይ እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ራእየን ኣሎ እንተኾነ ግን ኢልና እቲ ነቲ ዝበሎ ኔጌቲቭ ዝገብር ኣልታ ዝገብር ነገራት ምውሳኽ ንኣብነት I see your point, but that will cause us other problems. I see your point, but that will not work in this situation. እንተኾነ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣይትሰርሕን እያ ትብላ ኣላ በርቲ ሓሳብካ ፅብቕቲ እያ ስለዚ ነቲ ሓሳቡ ከየናኣስና ማለት እዩ I understand what you are saying. I understand what you are saying. I understand what you are saying. እንታይ ማለት ከም ሆን ተረዲእን ኣሎ ባት እንተኾነ ግን ኢልና እቲ ደየሳምዓና ነጥቢ ውስኽ እንዳበልና ስለዚ ነቲ ናቱ ሓሳብ እንዳኽበርና ግን ደየሳምዓ ነጥቢኻ እንዳወሰኽና ምኻድ ማለት እዩ ሞር ፖላይት ምግባሩ ሳልሰይቲ that's a good point however that's both point እያ እንተኾነ ግን ኢልና for instance that's a good point however in our school this cannot work because our students are too young okay ዝሓሳብ ፅቡቅ እያ ቤት ትምህርቲ ኮንካ ትዛረብ ተለኻ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ኣመሃራ ዘምፅኻ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ኣብ ናትና ቤት ትምህርቲ ኣይሰርሕን ምክንያቱ ዕድሚኦም ከም ስለ ዝኾነ ንስኻትኩ ዘለኻ ምስ ከምዚ ይሰርሕ ኢልና ንዕኡ እንዳረዳእና ናቱ ሓሳብ ክብሪ እንዳሃብና ግን ነቲ ንግዚኡ ግን ውድቂ ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ስለዚ that's a good point ኢልናብና ንዕኡ ክብሪ ይብናዮ however ኢልና ሽዑ ንሕና ደልናዮ ነጥቢ ነቕርብ I respect your opinion. Respect your opinion. But I think I respect your opinion. Respect ምኽባር እዩ ሓሳብካ ርኢቶኻ የኽብሮ እየ እንተኾነ ግን ኢልና ደይምስማዕናኻ ብናትና መገዲ ንገልፅ ማለት ስለዚ እዚ ሓረጋት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ንኣብነት I'm not convinced that it's the case. Well, what I mean is that I am not convinced that anybody was killed. I will put it back in the basket, but I am not convinced. ስለ ዘለኻ ሓቂ ምዃኑስ ክቕበሎ ይከኣል ክኣምን ኣይከኣልኩን ክእምን ዝኽእል ገለ ካልእ ሓሳብ ማለት እውን ክኸውን ኽእል ሶፋር ግን ስጋዕ ዛ ሕጂ ግን ኮንቪንስ ዳይኮን ኮንቪንስ ምእማን እዩ ኣም ኮንቪንስ ተኢለ ኣሚነ ኣሚንካኒ ማለት እዩ ኣም ኖት ኮንቪንስ ተእምነኒ ይከኣልካን እዚ ዝብለሎ ሓሳብ ኣየምነኒ ካልእ ሓሳብ ተሊካ ምፅእ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣይሰማምዓሉን እየ ክኸውን ይኽእል that could be true You know, that could be true. All of that could be true. but I see it differently that could be true ክኸውን ይኽእል እንዲሁ ግን ኣነ ብካልእ መገዲ እየ ዝሪኦ ኢልና ትናትና ኣራያ ትናትና ጠመተ ብካልእ መገዲ ንገልፅ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ነቲ ርኢቶ ዝሃበ ሰብ ክብሪ እንዳሃብና ሓሳቡ እንዳኽበርና ግን ፖላይት ትሕትና ብዘለዎ መገዲ ምቀዋሙ ሲስተማቲክሊ ምቀዋሙ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ስትሬይት ንቃወመሉ ቋንቋታት ከኣሎ ግድነት ኣዝና ፖላይት ንከውን ወይ ከዓ ነቲ ሓሳብ ዝተቐበልናሉ መንገዲ ከም ዘሎ ምግላፅ ከየድለየና strictly directly بقطع مقام ون إكاري ترد بلا مقام كون نامنت I disagree. I disagree. I disagree. Okay من مخنا يدلني حق خالها مسيرنا خيبرنا I disagree with this point أنا سامعني strongly كلاي I don't think that's necessarily true بلا الله قلنا بحكي قدرنا حكي ما لا تكون كل جزء حكي ما تكون أب كم أيسرني مخنا I don't think that's necessarily true. Okay إذا تقول الله حق مسجد حقي ما تكون أبزح واحد دي حق هون خالي لذي ترى نبلة عامزون that's not how I see it. Well, that's not how I see it. I was in hell, consigned there by you. What happened to your career was not my fault. That's not how I see it. If I hurt you, I'm really sorry. I was very young. أنا يمكن يكون كندريو نعينكم أي رأينني لا تقول الله بهو يريون يعني دهريو ناتنا رأيه قال لك I think there is another way to look at it
I think there is another way to look at it. حجي أكن تجاهها لها سكب بخمس رأيه. شو بهذا ما قد أميته هون كنا عايزينه. بخال ما قد خريه هم دخل مسجار كأجن جيجا مهانون كم دردوت قبل راحت لذي. I think there is another way to look at it. بخال ما قد خريه ولا ننجري. بهذا ما قد جار حدي كونه. بمبالون بخال ما قد أميت كا جيجا كم دلو كم دردون ساعات كم دلهن مرأي كال. أتبسال ساي درجان ريال زيارة strong دهون طعامه ترربة طعامها بزلزله ما قدت كنقلصونها. نابنت. I completely disagree. Oh, I completely disagree. Completely disagree. I completely disagree with you. totally سامعني فتسيم سامعني من حساس مالي تقليل هاي الساعات هناك سلف ولايتنس اللي كاتجورانات جيجا 5 دخل strongly 5 سامعني فتسيم 5 سامعني بغض تام جلاتون إيكاليو I completely ملوك disagree سامعني okay that's not true at all. No, that's not true at all. That's not true at all, is it? إذا فتسيم حقي كونن إذا فتسيم أخونا يكلني الذي إذن very strong بخانه طعامي زي مسمى. I don't accept that argument. ذات أربعة لها مرتعه وجلالسة هيك بلاني. Okay, I don't accept that argument. Argument مات إذن سلزخانة إذن بالله الكاتقول صو مجلس لذي نزي تبلغ لها فتسيمه هيك بلاني. Respect يوراني ماتي بحال مجدي. I'm sorry, but that's just wrong. I'm sorry, but that's just wrong. هذا اللي دام برجع تقليل دقيقة. بتيجي نعمل لنا I'm sorry. هذا اللي دام بر جالس تقليل دقيقة. totally دقيقة. لذي 100 خاميتي تنشغل لها نتحسب مالتي. موضوع إذا عينتها بحالاتها قبل نفلتوا أرستما أتصبحنا 100 خاميتي رجعت أنا تدخلنا له كنت كمول نخل. I strongly object to that idea. Your Honor, at this time, the defense would like to renew the motion to film a reenactment of the... Your Honor, I strongly object to this frivolous motion to film a reenactment of the crime. Captain, I strongly object. إذا حسب زيا بتري القوامة الناس قال له object من ساقي. I strongly object to that idea. إذا حسب زيا أسمع عليه وي أي كباري نوبال. More data? No, that's not the case. Dave, I know it sounds like I'm beating a dead horse in this one, but I'm telling you that that's not the case. But that's not the case. I know that's not the case here. No, that's not the case. كم تلود الله يكونن حدا سبريتهم سابق. No, that's not the case. I felt كم تلود الله يكونن لذي زون ترر طعمش لذي بثلاث درجات إنالنا كم كنا تاتو بزوم ترانيهم حركات كيرنا سبات نذهبوا opinion ويا الرأي كنقام نخل. See you in the next video.